Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ya kigimo mwancho muligeli bw'Ensoko TV cyabere isano na ibere ntikitakebere chetria se mu basobono na dechinga kingu kumanya ali agendete gukorekana kurwa semesa ito yamaya gati ali tubwata so mu basobono mwancho muligeli nelinga abantu bali banyara ko bagosirio ubuma bwabo kubatekana no kwanyuka kuliro ba sense melie chinche kwani kwabo ni gokorabyo ikie na mange ali bosio mwancho muligeli kuchikobango kumanya nchenguru kwa Innocent Onyango. Ekero emirubeli ya matanga y'abantu bane bali basiri ubugima bwabo wetero okwanyuka kweliroba liye nyumba ya kibara eyubale kolema ase skuru ye chinche egwodi ya kyabonyorwe bunge ya Borabu imeye county ya Nyamira nigo bono yanekiwe buna abana bumba chikoenwa asobwamo eike yiga nigo abarai ao barule gose bali bagendete ko bagotara chiamatecho asbatebire bachigotenana n'abanyene bensemeyo nane mono asoyo bwangoiga ogurunga Dr. Geoffrey Nyanaro uyu abamochiri abarai bali ba LBC ya CDF kurwa senseme ye bunge asogotabeka obulito maiga yenkulende ko baga gotebekananga nigo yanyoka ase amatuko abwangoiga eta nenguru Dr. Geoffrey Nyanaro engasi ya Borabu ena ikirase kinyorogie chinche momaete last week egento gyakorekanete ase echo eliare kwaga kole mugali ntwanyorete iyo bandi anyogete igatuba abantu babiri oyo mona aliokolewa baminyogete bakamurusi bakamuira nyagetari oyo ndi nero kwamete ibi kero batemete ko murusi bakarajiza chiairire through the county government of Nyamira kraktangi atometu igacha kubakonya kero kiare ngonte process yo kubakonya na ndi natwanyorete liro balide lianyukire asa abantu bali barenge batatu na ende likabatu babonsi kero bono giatemete na batwatebete kubuna bonsi pie babwente babwatirane tukumali na bakasiria magimabo litangani twaja goteye family pole chi family kiri cyaba murabali bade pole nene nabanya kenyoro pole asokusiria ba murabaino bona se chi family echi at least no twatalirega chi family we have communicated with the committee ekoroberia matangaya. They have informed the Banyabangir on Thursday, Nyangoge primary. So we are in communication. Kiagara Korea family na tebe tugumba chora tabantu babere barase committee yeyo na ndubono bunabarai. We are trying to reach each family. Ndoma etejine each family kitai kwenyara. Na ndubunabarai torenga itoko bakonya erinde bachiko abamwabo a decent send off. Bono niko nale batebia oyo mintu mwisimu wengazi yamona seminjigo change. Biyamona seminjigo toikange. Nambu yamona sengenje gwakire asokole kodilia abanyorete mukasa na beme cyande gotonyora munabone ground yeke intutu akineiro ntomaete nkukire botambe onye nditu abole tukuna utwale ko bakana kie ground yeke ko botambe rosi cyo gikorokunga kwagachuwa muna chisepti tangi erinde njitu salekera lakini wana sengenje tutabole tikwe wana ligeli kyamwe kodende mbiyamana asengenje mwato ikirange ya maranya ngako ruchinje ngonga tebana mbiyamana sana aseyo minto mwezi migo kobolio wezi migo bana igokoro kwengasi akalira maya gocha gotororana ngaki abantu ba minto banyara korara goetera liroba abatebirige goiko mwakonde abantu bande bache inise ko ba example kyo rikara umwara bune serikali yaira chipesororo mbaye guchikura bone tugwende to usome example kirikia board kalau abantu nabacharirio moerio inuma nyumurayo ino ingoko bagoko baikange abalimi bekemelige chaime bali bakorwa sensemo ya zone 10 nigo basemigo n'abalimi bande wanchira na gukora umugiro bugutatora echaye bunenchire ya moyo ko bekaliberera iliyo komento engeli yabo goikachi siringe 30 ase kilo yechaye wiga balimi yabo nigo bagen bayigereire na gotogia okwenano wechira tiriechio
chiabere chikoba chigotumeka elio koenekia chikiro chiabo noyo koligia kirogo kyobo seneta korwa se county ya Nyamira Jeremiah Migosi. Ara kuna tolenga tuensi otali ya mugomo. Omugomo no roto tagete 100% toa kujibesa cheido chirito takire kwa gusiringi 30. So nje narenga koli kwazia wale mibale sikalia wataraika konyora bande bataranyora inganeri moko linyora through the media. Please kamuranje tuaro mugomo soka tikana mangana yoko tolejae ama tukabera atatu aba director abatorangireti toikaranzeze tonegotiate ko reyeli goliri to gekora nto ire jibesa chibo kitoli jinda da yale jiganda nada koli jibesa nonye jiri east of rift ekolia na chichiri migosi atagete west of rift yeli lakini west of rift inja etu tu shillings ejina enda wa director makala dagi ba decline ko correct ko abalemi. So tuajire for a demand ya siringi 30 bakiro. Omo abalimi baituli tukolia Jumatatu tigabatigara ase chinga chiabo egere toganye mpaka twairu siringi 30 una abalimi bande bali bakoyegwa ekero omulimi twara anyore chibesa chiri tonyore buya egere na intuna rito tajiko babasumba baba director aba director bagani tonyako babasumba twonya kubasabirira mbata eti tonyore chibesa chiri to gukora imirimo igabalimi beraka mo basako tore chai mo bereka chai gentongirie gosarika nebe mutinyu mugima nebera mugundo egentekene no ewe yakiyao ekogera omulimi naye posi origeta abantu abonsi lakini mulimi tamanyeti gasi yaye ng'ana inje no mutachiro monene abantu abonsi otige gotore chai otokire twensi biguna abalemi etorarangerwe taekeye inja marieta nengoro kwa Peter Mausa uyo Kenyonsi nje no mulimi ukebirgo tea factory kurwetu ndwali aramba na nje na ichana kero narora abalimi bakeiga bali batanga nabanya committee kurwase chitundu bali bagotenena bateba ngamba tagetiera tiri yo mweshimiwa Migosi yacha se chitundu bali ayarerende umulemi anyole chikiro cha chonsi ekera ba nya committee bake ba sponsor na ba direct ngabakane era tiri ngakibago kanira tiri na era tiri yeche tetali yare kopime chae ya na jalist ya gende factory era tiri yeli nayo yo confirm wasi chikiro cha ombu yachire okubweka nene yo mokarani waisane kanga chikiro chao naenda maene etogwa kiro mweshimiwa Migosi ngambi yamono asinginje korwale tachira tiri yechi abalemi chikiro chabo cha mentire ayo na yabalimi becha mu basobono nigo musike Kalonzo Musyoka nabarayibande bagendete go sasimase kanisa ya ACK St Paul Cathedral imeye county ya Embu asaba kwane banyoleli baga na gukwanira obomo bwa Mount Kenya egati yabali banyoleli baga na gukwana no muwakili Ndewa Njiru oyo kwanire obomo bwensemeyo yomulimo Kenya. Your Excellency, what you are not told about the history of this church is that this church was not just built by the people of Embu. It was a union between the people of Embu, Isiolo, Marsabit, Tharaka-Nithi, Meru, and Mbere. It is a monumental remembrance of how our unity of this community has come from. And it will remain as a monument to remind us that we are one people. And therefore these stories I'm hearing, ati sijui mulima itagawanyishwa, sijui tutapelekwa wapi. Where will you take this church? Utaipeleka wapi? When I see this church, I remember Dr. David Gitari. Nani atagawanya mulima? Hii mulima itaenda kuishi hapo. Yeye ameingia juzi. He must understand the history of people. And let me tell you, Mr. Roko, because you're once a time my client. When the deal is too good, think in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Manchimulili toka genda busio mujumbe bwensemo ya Sirisia John Waluke nigo asemiri abamenye babo songo ya Kenya buno mo seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sivuna tabuga tibonya masibonde bwonsi bokurwa nekerwo kyobora ibwense Waluke negati yabarayi bakurwa enseme ya bosongo ya Kenya bagosira ekambi y'umurayi bwense Moske Dr. William Ruto. Hata vile wanakuja hata ndururu hakuna. Mimi niliona kwa gari ati hawa wanaomba wewe pesa utoe maskini uwape. Na ni wafanyakazi kama wewe ni mbunge mimi ni mbunge kama hawa ni wabunge wote
wakikuja watolee wananchi pesa. Warusha si ndio mama wewe? Si ati nyinyi mnaenda tu kupiga huko kwa maskini ati anatoa shilingi yake 100 anachangia hawa. Kwani ni watu aina gani? Na nyinyi mnafuraha ati atakuwa president. Shilingi 100 na Kenya, Bungoma peke yake sio Kenya. Tembea Kenya ujue na uone. Northeastern sahi wako na kura milioni 6 peke yao. Wamekuja wako Kenya hii tu. Watapiga kura. Watapigia Ruto. Rift Valley watapigia Ruto. Coast wameamua wanapigia Ruto kura. Western tuliamua tunapigia Ruto kura. Ndio na hobe hapo Bungoma mbefu Bungoma wewe ngelo viseta. Wateso hapa wote chini hii Busia wamesema William Ruto. So wewe tembe yako usikie uone. Wewe angalia mikono wale efu mbese mwansa umchinga. Hata ya nani? Hata unafanya nini? Hakuna. Andu wachoho de wochoho. Ndio nanyola sakai wali aulane hapo kama tutigale senseme yo ya busongo mwanchumuligelia sabara ibaba gakakurwa anseseme ya busongo ya Kenya na barabuni go barule okoboko kwabo bochia asomo seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna asebamo sirire aseganga yaye yokurwanire kirugo kyoburayi bwense kolengana no monogeli obo oyu kabere na ndomo bunge omukoro bwensemo ya kwanza no awekesa wakabu nigo batebire ondetayo yokurwa sensemo ya busongo ya Kenya oro kirieganga yokurigyo uburayi bwense. Luhya Elders Forum that our son Edwin Sifuna has been accepted by a lot of Kenyans, and since he's our son, we naturally want to state very clearly that we support his efforts of wanting to join others in the political arena as we see it today. In fact, we are glad that Sifuna's journeys did not start in Luhya land. This young man has been, I think, close to 17 counties before he came here. And we have seen mammoth, huge crowds of young people, old people, poor people supporting Muliki munene we wizara y'ubulendi bw'ime yense Raymond Omolo okwanira igoro y'aba Kenya wanchira na gutwara chingwana iligosira enkwana yo ekirenga yokobeka emirobiri y'amagendera ime yense ya Kenya asobwamo buna yaralirwa n'umurayi bwense Dr. William Ruto. Omolo nigakwanetaya asechinsemo chia Homa Bay. We have agreed to work together for the benefit of our people, for the benefit of this country. That as we support His Excellency the President in transforming this country, the people of Homa Bay County are not left behind. And that is why we are unapologetic. We don't have any apologies to make. And we will not suck up to leaders who want to progress that we have made and we are making as a country, that we must take as a country to move us forward, opening an opportunity for everyone, not just the political class, to be part of that conversation. Our young people, our students, the elderly, the politicians, the professionals, so that we can have a candid conversation on how to push the
Nchumuligereri asenkwane iyo yomulike monena ase wizara y'obulindi bwa imerimo ndomulo no togokorera maya ase chinsa isano bire chitri kominali sano ne mondo chumwa nchumuligereri maiga chinsa isano bire ngo tabigendera kubwatia emerobili yonsi yaito igeta seni yitu bya Nsoko TV na bosiga iga bonongo chaka tulemisa ya Nsoko TV mwa nchumuligereri asokunyara kobago konyora matera maya no mulike ito kurukunga Dominic Ondeli iliyo nyara koba okwego kenchengurukwa Innocent Onyango twara umukubiyumuye. Eye ne Nsoko TV, oboroso